amakaminjo bwahatagara hengufuru ubwo abatura bari kurondaho kunjira umukutina ngo abahecera batakagaruka bakabatahira kutugenzire twakureba abantu aho bashazire mu seru ya kitehurizi abo behirehe mitwe abo bokize hatamani gatwa nangwa abarinzi bo busingi bazayo konke mitimerebire nkabiriya toino kuwa kubasa kwikaruka yawe so abantu bagenzire bingi kutandikana na nyumwazo shaha 5 kuyisa mu kiro na hati mukasheshe bimuka baragenda kutubire turyaho twahurira ngo kandi mu kitewurizi bayosayo kansara na nabakozi beye kutwayirirwe bukashesha twazayo okumushanga twashanga bamuhokize nangwa nabandi babashazire mitwe kati twine businje omukati tucapakingayo abana twinayo turabasiga no kuheka tukaruha no kutamba twamukishaka bwashesha nito tukabona tukagaruka mu maka kureba okuhariye umukutahira rukoze rw'ijo abantu 10 bo bashanjirwe bisurwe amaduka gibirwe hamwe na no kwende duka z'ebicori so abantu bayetamigwe bari kufuruka munonga bari kugenda umuntu ari kutambura taramanya naho ari kuza konka kareba ngo amagaragara basa kukira byone byabirayine akasharama akagira ki akagenda ari kuhunza amagara gonka so with president turakuhachikume hakindi konka totfireho nk'abantu becyaro cyabandara ebyo kwirinda myanya myinjo muri district ya Kamwenge byayongerwa mwamani namba mayise ngo UPDF so far yongeremo nanka post haha ari Kamwenge kandi baliyone bari mu different areas so ni nakushaba abantu bahumuriza bazo makagabo baze gukora security yamaze kufikamu neja kubakuma kandi nabo nk'abantu babasha kwekuma bacha passes ba RS1 ninjira kubashaba bakore nchiko saha byaro omumboze ndije nakakwate neji omuri ibanda abibyo kwirinda bataho kafyu kandi tine muntu weno rabe na icuruzwa kutambura zarenjere shaisha tuzo mwabaziyo amakuru akagasha kwa Anthony Twine ahabwa TV West.